Uphila kufinyelela khona lo mbuso njengamanje kubingelela yena-ke uMathinto acebisa intombi zomqama lamehla akho abanye zibaqamela imali ukuthi ubukwazi ngabe usukulekho lokuqalula ngicela ukuthi ushaye subscribe lapha nawe uphinde ushare uphinde ucomment ngale kwethu uzwe ukuthi wena-ke ngabe i-album yakhe uDumakahle ifike kanjani kuwe. Kanti-ke uShiye angalazi lapha na kwinkosi yamaGcokama wathi-ke uyale ujabulela ukuthi-ke abantu bathi uyayishaya ingoma qha ebese kuthini kuwe wazi kahle ukuthi akusiyona ingoma yakho. Kanti-ke ngane kwethu akusikhona ukuqala khulunywa indaba yomfudumezo laphana-ke kuthiwa abaculi bavele bethathe ingoma zenhlangano noma ingoma ebeyiculwa khona ememlweni bese bethi-ke baphinde uma ingoma isiculwa futhi ememlweni bese beyithatha bethi-ke bayabonga kakhulu. Inkinga-ke ebhekene nenkosi yamaGcokama yake yathi abantu bayawuthanda kakhulu umfudumezo wayo yona-ke ngeke ize uyeke. Kodwa-ke uDumakahle beseveza nokuthi-ke unkosi yamaGcokama uphinda izinto ezimhlophe qwa. Ngane kwethu mina ngiyafisa uzuvo lwakho ungabe usuthi umfana wakadludla uthe gijime laphana-ke kuyona i-channel yakhe uDumakahle udownloade u-track laphana othi uqeda amathe mahali. Yona ingoma-ke kwadle wangashiya lutho ushiye nje angalazi laphana kwinkosi yamaGcokama. Ngane wethu mina angifisi ukwanda kakhulu kodwa-ke ube seshiya nenamba yakhe wathi hhayi-ke uma ukuthi awuneliseki noma khona ongakuzwa kahle ngithola kule namba. Abalo ngimoshela isikhathi ngane wethu ngithi gijimela laphana kuDumakahle ngithanda ukubhubha.